با قوله که کتخریه بس کردم. چخه بودن خیلی اول بعد از جراحی کردن مادر از دنیا گذشت، برادر گذشت، برای او یک باره این یک ضربه سخت شد که دنیا اگر وفا می داشت دردی تو دوا می داشت، ای خدا کن به هیچ جاش مادر پناهت بر خدا. صدایش به اروپایی مانند است، لیکن من اجازت نمیدهم. آن نفرایی که از زندگی من دور شدن با آنها نیست فایدت میبینی که همین خیلی نرخش پس کردی دادی. مثال بعد گفت که شرکتی صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. Аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. Инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред, ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. Ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. Ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. Барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. Бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. Биёд мегузарем ба як паҳлӯи дигари мавзӯъ. Сарвиноз имрӯз ки бидуни санъат зиндагиро чӣ гуна тасаввур мекунед? Чун шумо аз дарду доғ гуфтед, аллакай тамошобини мо пай бурд ки ҳамин сабаб шуморо аз саҳна дур карда будааст. Чӣ гуна аст бемухлис, бесадо, беоҳанг зиндагӣ? рости ҳамин як чиз аст ки худованд марги модару бародари мана сабаб кард. аз як ҷиҳат барои ман мусибате буд, аз дигар ҷиҳат ҳамин хе буд ки дигар аксарияти садоҳоро дигар намешнавӣ. зангҳои телефониам хомӯш шуданд ва худо ба шукр ки ин гуна инсонҳое ки дӯсти ман набуданд, мисол мухлисои наздики ман набуданд, аз ман дур шуданд. нороҳат шудед? аввал бале, лекин бо муриди замон не аз ҳеч ка хафа намешам. ман як одат дорам ки ҳамаро хуб қабул мекунам, ҳама чиз аз зиндагим, барои чи ки беҳуда намегуфтанд калоно. агар аз худ монӣ, аз ҳама мемонӣ. шинохтед? албатта. рӯи асли ашёрро? бале, албатта. лекин акун зиндагӣ худ пастию баландиҳо дорад. агар ки мо пастиҳошро набинем, ба қадри баландиҳош намерасем. ман ҳамашро шукрона мекунам. ман як инсоне ҳастам ки ҳамин бисёри инсонҳо аз зиндагӣ шикоят мекунанд, ман шикоят намекунам. ҳамеша як посух дорам. худо ба шукр хубам. зиндагӣ худаш ҳаминае. худованд инсона як вақт доранда мекуна, як вақт нодор мекуна, як вақт мисол як дард мета ки мисол мо худованд ба ёди мо расад. мо аз худо ёд кунем, дарди дил кунем ба худованд ва шиносем барои худмон. мисол пастию баландиҳои зиндагиро ба мо нишон медиҳад ки мо дарк кунем. аммо ба ҳама шукрона мекунам, шукргузорам. ман на гушна шудам, на ташна шудам. акун худованд ризқи ҳамон як кирма дар даруни ҳамин санг дод. акун мо бандоша чӣ хел наметиҳад? худоро шукр, ба ҳама шукр. ба чӣ кор машғулед вақте тӯй нест, маърака нест, саҳна нест? зиндагии фарзанду аз куҷо аст? ман ростига як каме захира доштам. оста 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 ҳамона кам истифода будам. ба қавле ки катахрия бас кардам. чӣ хел будан хай аввал рӯз беҳад харҷи зиёд меҳмондорӣ бисёр, дастархон кушо. бале, лекин дигар кам як худориам мекунам ки ҳар як чиз бояд ки ба вай бошад, меъёр бошад. бале, аз ҷаҳтам хуб шудагия ки ва ёд гирифтагим кам аллакай эконом кардана ёд гирифтам. бале, яки худоро шукр гишна нестам. худо ба шукр бо дар ниятом ҳаста. ягон бо як коро ягон кор пеш мегирам ки масалан бо зиндагима бубарам. лекин ҳамин муҳим чи аст? бале, болои сарам об намечакад, танам пӯшидааст, ҳамин шикамам сер аст, ҳамиша як кифоя аст. бале. Сарвиноз, саволи дигар чунин аст. мебинам имиҷатон дигар шудааст. чун имиҷи дигар доштед, имрӯз якбора дигар шудааст. дар кадомаш худро озод, яъне ки ба қавле хубтар ҳис мекунед?
البته با این ایمیج. یعنی عوض نمیشود دیگر. اگر که نمیشد خوبتر میشد عوض نکنم. اگر رفت تو زمان باز صحنه آمدید با همین ایمیج میبرید. من راست دیگر دوباره صحنه نمیخوام بگم چیز خواهم گفتم. تشکر. لحظه که مادرم بود، مادر، پدر، دوگانه هم این مادرم بود. دیگر همه که در گرد اطراف بود اینا همه ساخته بودن. این ساخته بودن. حالا باشد اپا مهیا است. چی حال دارد؟ در کجاست؟ وای در خانه مادر است. صحنه رو بس کرد؟ وای سرود نمیخواند، وای صنعتکارم نبود، وای فقط همین دو سرود همراه من برآمد. اون نمیتونستم، خود دختر شرمگین است که اون نمیتونست که وارد صحنه شد. من یگام وقتی که بیمار بودن، بسیار درمند بودن، من اون خطیم یگام جا میبردم که کمی همون دردش از فکرش دور باشد. اون یک با قولی که ابخ میگفتیم هم خیلی داشتن ما او را جراحی کردیم، مصلحت کردیم در مثال با همین طبیبانی همین شناس و شناخته مثال جراحیش کردیم. برای او غم خوردن بعد از اون جراحی ممکن نبود که بعد از جراحی کردن مادر از دنیا گذشت، برادر گذشت، برای او یک باره این یک ضربه سخت شد که باز کمی آزش مزش نیست. راست دیگر خیلی جوان است. میهد همین دو تا همین چه بگم دو سرود همراه من همیشه سرود و دیگر اونقدر میلم نداشت. صدایش نیست خوب بود و دوگانه هم همون است، با همون درد دل میکنم، راز دل میکنم، زیغ میشم، اون فریاد میکنم خانه خودم میرم تیسیز. با وقتی که من مادرم از دنیا گذاشتم بچه جان دیگه بعد از مرگ من اینجا دیگه به فکرم آمدن نمیتونم، لیکن باز خاطری همان فرزندای پدر با میرم. البته که اونا را نمیتونم در این لحظه پرداخته، زیرا که از همه کلان در خانه من نیستم و سیمگی فرزندم، لیکن از بس که مثال رنگ یک مادرم که مرا یک همچی یک فرزند یک کلانی یک هم خیلی معرفی کردگی بود، دیگه تمام بار زندگی که در دوشم بود دیگر نمیتونم اونو را گذاشته. و من میگم که بهترین مسلمان همه مسلمانی هست که از خیش تباراش نمیگذرد، خیش تباری را همیشه دوام میتید و ضرر به کسی نمیرساند و حق کسی را نمیخورد. و اگر که نیکی کرده نتونیم باید که گندگی هم نکنیم. و این شیاری من از در زندگی خاکسار بودن و بدی نکردن. تو جمعیم دو فرزند داره؟ الحمدلله خدا بشکر. پیروی کسی مادر نیستم؟ نمیخوام. دخترم مثلا در خانه کم کم یک زمزمه مثال میکند، صدایش تماما به اروپایی مانند است، صدایش به اروپایی مانند است، لیکن من اجازت نمیدهم. چی کس رو انتخاب میکنم میگوید؟ خیلی حاضر میگوید که میخوام که باشم دختری دندان شوم. بله حالا کسی که 10 میخواند یک دختر خط بلندی مثال من نکنه عروسی تیار شده است، لیکن من در شبکه‌های اینترنتی یگام رسم و عکس دختر من نمیمانم، به خاطر که میخوام که فقط همون یک مرد که مثال نصیبش ده هست بگذار که همون ببیند یک به آبرو به خانه شوهرش برود. تشکر. سروناز تو جای خبر داریم شما زود به خارج رفته میآیید، از یک جهت برای آرام کردن عصب‌های خود باشد، از جهت دیگر برای تماشا و برای پیش نزد دوستانتون رفتن. برای شما آسان است که مقصد که با همین خیل سمکوهای وزنی شهر به شهر دعوت خارجه لباس کشید و بیروید، یکی اونجا نفری هست که با شما رو دستگیر میکنه؟ راستی وقتی که پیش در صحنه بودم بله هم قدر با همین خیلی یک چمدان‌های کلان و لباسای گرفتم میرفتم می آمدم. خیلی بعداً در شهر مسکو با یک زن با یک خواهری آشنا شدم و که یک مثال مغازه‌های خیش را داشت. این خواهری ما چی نام داره؟ البته که او رو با نام عایشه سعیدова میشناسیم، با کانال عایشه سعیدова. بله عایشه خانم رو تماشا می‌دید، یک سلام از نام ما. بله و اون نفر خطی آشنا شدیم، حتی نان نمخور شدیم، رفتیم اومدیم و چنین حتی مسئولیت کردیم که یک مثل یک اپای خواهر باشیم. و رفتم در باور میکنید تمام لباسای دارد،
аз хо европоӣ, хо мисол либосҳои маҳкам, хо либосҳое ки барои замонавӣ ҳама гуна либосро дорад ва ба ҳамин хотир ва ман шинаму зебоям дар тан мезебанд. беҳад ва ба ҳамин хотир ман ҳар лаҳзае ки ба шаҳри Москва сафар кунам бо худи чӣ намебарам, баръакс аз он ҷо бисёр меорам. бисёр либосҳомо аз амон мехаридорӣ мекунам ва ҳатто дар ҳамин ҷо ҳам бошам гап мезанам, бароям дастрас мекунанд. яъне оишахон мададрасони шумо шуданд? аз ҷиҳати либосам бале бисёр вақт ва рӯзҳои наздик боз як дусе либосҳои амин хубу амин бо анами румолҳакҳои хушрӯ ба ман ваъда дод ки равон мекунам. ва муҳимаш медонед чӣ буд? Ман як вақте ки дар вориди мағоза шидам, вориди мағозараш як зан шуд. ҳаминҷо одам омаду, ҳаминҷо харидор омаду, баъд гуфт ки ман ҳамин маблағ надорам. хай мебинем ки мегӯяд бисёри савдогаро мехел мекунанд ки мисол тиҷорат ҳар нафаре ки ба тиҷорат мисол машғуланд, бисёрш хай чӣ мегӯянд ки намешавад, мисол ман ҳамиқа фоида меёрам хе. лекин ман дидам ки мегуфт ки вай ман ҳамқа пул дорам, мегуфт хай биё гир. Ба ман суол додам, фоидат мебинӣ ки ҳамиқа хеле нархша паст карди доди мисол. баъд гуфт ки биё, гуфт хай савоб мешавад, ҳеҷ гап не, гуфтак ҳеҷ гап не, савоб мешаваду муҳим ҳамин зарар набинем шид. барои мегӯям ки бисёри нафаро ки ҳамин меҳр дар чашм аст. бисёр вақт суҳбати телефонӣ ё ки аз шабакаҳои интернетӣ мо метавонем ки дархост кунем, лекин вақте ки нафарое ки дар шаҳри Москва зиндагӣ мекунанд метавонанд ки мисол суроғаша мемонанд, метавонанд ки амн суроға кати мисол раванду аз пеш дигар аст, беҳад хоксор, беҳад як ба инсоф, як мисол шумо номед намекунад, метавонед ки аз ин ҷо мисол чени маблағтон як чизи хуби харидорӣ кунеду биёед. азбаски тамошобини мо зиёд ғарибон ҳастанд, ба ҳамаи шумо тавсия медиҳем ки агар хонумҳо моро тамошо доред, ба мағозаи либосвории Аиша Саидова шумо ташриф биёред ва молҳои арзону зебову ба таншинамро аз он ҷо интихоб кунед. дуе тамошобини азиз, дар охири барнома бо як таронаи бисёр ғамангези васфи модар иҷро кардаи Сарвиноз хотима мебахшем. марҳамат Сарвиноз боно. модар, ту сафар кардӣ, аз хешон гузар кардӣ, хокро зери сар кардӣ, рафти паноҳат бар худо. болину дарат ҳайрон, хона бе ту шуд зиндон. модар ғами ту гирён, модар паноҳат бар худо. куртаи читат бар танам, рӯймоли гардат бар сарам. бо ёди ту сӯхтам манам, модар паноҳат бар худо. дунё агар вафо медошт, дарди ту даво медошт. ай худо кун биҳиш ҷош, модар паноҳат бар худо, модар паноҳат бар худо. ташаккури рости зиёд. гап наметавонам аку бо оҳанг сурудам, фақат амин ҳамаша мисол. бо лаҳҷаи шеърӣ. бале. ин буд барномаи рози ситора бо Сарвиноз Юсуфӣ. оне ки сароянда ҳастанд, имрӯз шоира ҳастанд, бисёр дарду доғро сипарӣ намуданд. барояшон сабр мехоҳем ва умедворем ки боз ба барномаи мо меҳмон шуда аз навовариву аз зиндагиашон қисса мекунанд. пас таманниёти шумо? дар охир гуфтаниам ки ба он ҳамаи нафароне ки бисёр як дуоҳои неқ ки карданд дар ҳаққи модари ман, бародари ман ва дар ҳаққи худам ки ҳар рӯзе мебинам ва наметавонам ба ҳама якояки ино дар шабакаи интернетӣ посух гӯям ва аз ҳамаатон миннатдорам ва ҳар як дуои хайре ки як нияти неке ки барои ман мекунед, бигзор ҳамаи гашта ба худи шумо равад ва худованд аз ҳамаи мо шумо розӣ бошад. ва ташаккур ба он нафароне ки дар лаҳзаҳои душворӣ маро ҳамроҳӣ карданд, дар бари ман буданд ва он нафароне ки аз зиндагии ман дур шуданд, ба онҳо низ саломатӣ мехоҳам. худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад. ташаккури зиёд. салом дӯстони азиз, салом бародарои азиз. дар канали Ҳаким ТВ бисёр видеоҳои аҷоибу ғароиб рафта истодааст. ин бародари мо дар шаҳри Фаронса. агар шумо мехоҳед ки аз ҳамаи видеоҳои ӯ бохабар бошед, пас ба ин ҷо ҳатман назар карда аз номи ман салом навиштану подписата кардан ва лайк гузоштанро ҳеҷ гоҳ фаромӯш насозед.